Gambre Aron nuwamanya orukura Riz Network obwabira ari hamushomo go kwegesa abantu enkozesa y'amasimu na munongeza smart. Aron nagira ngo noshanga abantu nibabuzabuzibwa za password nyingi hamwe no kwijuza ebiru kubakwataho burukire babantu biguraho ebibanja byabo ebiromuka Facebook, WhatsApp nebindi bingi. Ona ngoye nizo yo ni ka fingerprint ni kakamwe akoma kamwe akakutwara information kugitwara abantu bagiye abandi kandi kirategana songere banyita yo ebaka designing abata kugira ngo sha yona obori asimu yo ne grabbing attention ya one ne rewarding for everything buri kiriki buri like manyareba buri open manyareba ki ko kufuna likes nyingi ngo hati nyondo serepo ngureba nyowediki so ata abo kugira ngo ne rewarding ebintu byingi munonga ona lazima ko kuba wasindika message yawe ninga wateka yo status yawe uwe obiro trainer mukuru ahakwa abantu bakubasa kwerinda ebizubebi ayorekere okwakwazirweho ahakizubeki watamela mba yesumu watamela date of birth current city manyene because that kofta current city na atika mumbara of course mumbara right now of course ato muntu wabo information yawe no bwa kugifuna cyakwenda cyona cyaro gukora ki noreba nco ati haruhona nabo kushangana ba hacking omukuhakinga nabo nebakoresa information yitwe akwata kuhakinga kwata information ya agenda gire kinde kiyagikoresa samwe yes nyungana omushomo ogugubire ahantebe nkuru eza reproductive health Uganda omurugazimbarara kandi gwetabirwemo abantu nyamwingi abashomesibwe okubakubasa kwegendesereza akukozesa za kanyabwenge hamwe n'amasimu omurimo ya utoshi gashaka job kato ahabwa Sky TV agensho Vale, job